Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, untuk sesi ni kita akan buat revision apa yang kita dah discuss before. So let's say we have here separate excited DC system. Okay, so kita ada VF, kita ada VT, kita ada EA here, RA here, RF here. So bila ada VF, akan ada IF masuk untuk menghasilkan medan magnet. Kita ada VT, so kita akan supply IA masuk untuk rotate this EA. Kan? Rotate this shaft, shaft. Kita akan ada omega. So this is concept of motor. So what happens that when braking, dalam motor ni kita akan brake. And bila dia brake, means that kita ada tiga jenis three kind of way to brake this motor. Dan motor ni dia sedang bergerak dengan putaran omega. So how to brake this motor? Satu, by regenerative braking. What means by regenerative braking? Means that during braking, VT ni yang kita sambung daripada source DC, let's say, and switch tersambung, tiba-tiba kita disconnect the switch. So what happens for regenerative is that kita disconnect the switch and the rotation of omega is still rotate. Now it becomes generator. Untuk motor, konsep tangan kiri Fleming. And tangan kiri Fleming. Whereby this is your thumb. This is your field. B. This is your current. Konsep motor ialah kita ada medan magnet, kita ada current menghasilkan F. Kita ada medan magnet di sini, kita ada current yang masuk ke sana. So kita akan menghasilkan rotation of dia punya shaft. Nampak tak? So bila kita disconnect the IA, shaft still rotate. So dia akan pergi kepada konsep tangan kanan Fleming, which is generator. Generator. This is your medan magnet masih ada, force masih ada. So dia akan menghasilkan current I. Tapi current ni dah berlawanan arah berbanding current tadi. So it will generate the current which reverse back to the terminal voltage. Okay, sama ada waktu ni you disconnect, dan you ada source lain kat sini. And you ada satu laluan lain. Means that it will charge the battery back. Daripada source, daripada shaft, masuk balik ke sini. Ataupun dia pergi terus ke sini. And bila you punya speed kat sini melebihi no load speed, so current akan generated. Sebab apa? Reverse ataupun back EMF akan jadi lebih besar berbanding voltage terminal punya source. So dia akan reverse back the current into your battery ataupun dalam circuit lain which convert back to the battery lah. So the most important is that regenerative braking ialah the reverse of current. And current IA akan reverse back to the VT and reverse back to the terminal voltage lah, terminal punya lah. Okay, that regenerative braking, and it will happen when you disconnect ataupun bila speed untuk shaft melebihi no load speed. Then dynamic braking. What means by dynamic braking? Dynamic braking is whereby your shaft, and shaft ni ataupun the circuit ni disconnect dan sambung kepada resistor. You punya sambungan kepada resistor. Resistor yang disambung ke resistor. So this is your arc braking. So during operation you punya switch tersambung sini. Dan disambung ke sini.
During braking, instead of connected here, switch to disconnect ke sini pula. Nampak tak? Tadi dia sambung daripada source, daripada motor ke source. Then it convert here, daripada motor kepada you punya RB. Daripada motor pergi ke RB. So during braking, daripada motor terus pergi ke RB. And the connection will be like this. Dia disconnect daripada source. Now return here. Means that the current akan patah balik masuk ke dia punya RB. And masuk ke RB. So this is so called dynamic braking. Dipakai RB. Yang satu tadi IA akan revert back to BT. Dynamic braking kita pakai dissipating braking resistor lah. Then yang ketiga ialah counter current braking. Apa yang berlaku ialah waktu motoring, you punya circuit akan supply positif negatif. Reverse current means that you tukar daripada positif ni pergi ke bawah, negatif naik ke atas. Now daripada positif negatif you tukar jadi negatif positif punya terminal. Means that current sekarang instead of dia supply ke sana, sekarang dia akan patah balik ke sana. And dia akan reverse the current. And when the current is reversed, means that rotation also akan reverse. So this is so called counter current braking. So means that you rotate the positive and negative terminal. So dia ada dua mode untuk braking ni. Untuk this kita ada mode quadrant kan. 1, 2, 3, 4. Which is omega speed dengan torque. Torque kan. So kawasan ni speed positif. Omega torque juga positif. And speed positif, torque positif. So bahagian ni adalah motor. So motor ni lah. Quadrant ni. The motor means that it rotate positif. Torque juga berada dalam positif. Dia tolak ke sana. Nampak tak? Motoring. Then, bila sampai dekat sini, punya body sampai sini, so dia akan shift. Yang dekat sini, you punya torque 0. And sampai ke puncak, torque 0. Rotation still moving. Dia melepasi puncak. Dekat sini. Rotation still positif. Tetapi torque is no more positif. Torque dia dah reverse. Nampak tak? Torque dah reverse. Means that pada waktu ni dia generate the current back to the source. Dia akan masuk dalam tadi motor, dia akan masuk dalam quadrant yang kedua, which is generator. Rotation still positif, tetapi torque dah masuk negatif torque. Jadi positif torque sekarang dah masuk negatif torque. Waktu positif tadi ni, quadrant 1 dia ke atas, rotation positif, torque positif. Masuk selepas peak tip of the hill, masuk bahagian kuadran kedua ni, bila jatuh turun bukit, means that the speed still positif tapi dia mengalami braking. So generation means that waktu ni omega you dah melebihi omega sekarang ni melebihi omega ataupun no load speed. And so dia akan generate the current back to the source. Current back to the source. Okay, kalau kita refer pada circuit tadi ni, circuit untuk DC shunt, dia sama dengan DC separate excitation kan. DC shunt, you ada EA, RA, you ada VT, you ada field kan. So this is your RA, this is your IA, VT, EA. So kalau equation ni you derive balik daripada VT tu, VT sama dengan voltage drop across RA, which is IA times RA. Also voltage drop across EA. Alright, VT equal to IRA plus EA.
Inilah VT sama dengan EA tambah RA. Dan EA kan sama dengan K omega flux. Kan? EA sama dengan omega flux. Dan juga RA ini adalah sama dengan RA over K flux darab top. Kan? You can rearrange this bahagian ni. Masukkan dalam question yang depan tu. So kita dapati omega sama dengan BT over K flux minus RA over K flux square top lah. Dan you punya I sama dengan rearrange balik ni atas ni BT minus EA over RA, which is sama dengan top over K flux. Dan rearrange balik semua tu. Itu yang boleh pakai dalam this power flow. Kalau motoring, and motoring dia punya power flow positive top, positive rotation. Kalau generation, rotation still positive, tapi dia dah reverse, and dia dah reverse the top. Motor still rotate based on inertia. Now the motor dia akan push back the current to the terminal. Terminal voltage lah, terminal incoming. Okay, kalau kita plot the graph speed versus top, you akan dapati untuk bahagian dia naik bukit tu, ni bahagian dia turun bukit, ni adalah mode motoring uphill. Satu lagi mode downhill. Okay, waktu uphill ni dia punya speed, kalau kita speed up the motor, so dia akan naik lah. Naik sampai sini dia akan slow. Dia jatuh bukit dia akan lagi laju. So kita nampak tak? Mode 1 dia akan naik. Dia akan naik dengan speed. Sebenarnya speed ni dia kita exaggerate ni. Dia tak beza banyak sangat pun, tapi makin lama makin laju lah. Makin laju. Kemudian sampai speed sampai kat atas bukit tu, dia punya torque jadi kosong. Sekarang ni adalah reference kosong je lah. Torque daripada torque yang besar, dah sampai atas bukit dia akan jadi torque tu dah jadi kosong sebab tarikan graviti dan juga friction dah zero kat sini. Kat sini dah zero. So that's why kita nampak speed pun speed dia makin meningkat lah, tapi torque dah kosong. Dan bila melepasi bukit ni, dia akan melepasi puncak, dia akan turun bukit. Dia turun bukit disebabkan inertia, so kelajuan akan jadi lebih laju berbanding omega. Yang naik ni omega 1 kan. Omega dia lebih besar berbanding omega 0. Saya kata kelajuan no load dia, kalau refer to kelajuan no load, omega 0 akan lagi makin besar. So that's why kita nampak dia punya speed makin meningkat. Masuk ke dalam zone 3. 1 naik bukit, 2 dekat peak, 3 ni turun bukit. Downhill. Nampak? Dia makin laju. Speed makin laju. So bila speed melepasi omega 0, so dia akan regenerate back the current to the VT. So this is called regenerative braking. Okay, sekarang kita tengok dekat point tengah ni. Bila dia uphill, dia sampai kat tengah-tengah ni, dan dia downhill. So apa yang berlaku dekat point ni, nombor 2 ni? Dekat sini, dia punya torque, torque yang menentang dia. Tadi torque dia positif, torque dia negatif. Dekat sini torque dia adalah kosong, peak ni kan. So nampak equation tadi ni, speed equal to VT over K flux minus RA over K flux square darab TL, torque load lah. Pada waktu ni torque load ialah kosong. Kosong. That's why punya omega remaining as omega sama dengan VT over K flux. At the top of the hill, the motor speed is there, but the torque